Sanibona bafowethu sanibona. NguDr Simba lona. Kumfana omncane, ngumfana walapha eGoli lo. uDr Simba. Kusho ukuthi nje nilandise nje kancane umlando wami. Ndukhe nje ngaphezulu ukuthi ndizalwe lapha eGoli bafowethu kwindawo ekuthiwa iCarltonville. La ngizalwe khona ndaphinda futhi ndahamba ndaya eBizana. Ndayohlala isikhathi eside, labe senibuya futhi eGoli ekhaya. So bafowethu anifuna ukwenza istory anifuna ukuba mde. Cela uyibeka nje kanjalo ukuthi anifuna ukuba mde guys. Bafowethu bendenze ulive pha ku YouTube. Ngicabanga ukuthi abantu abaninzi bawubonile ulive wakhona. La khona bendithi niqwashisa khona uKing ukuthi kufuneka ajonge ukuthi kunento ezokwenzeka. So wabe seqala ke bafowethu. Wabe seqala ke into eyikhela phezulu. Eyithathela phezulu into yabona. So ithatha ongathi seyalwa. Bafowethu ngifuna nje ukusho guys. Yabona inkinga yami into eniphazamisa kakhulu nje lifeini anithandi umuntu onithreatenishayo. Andithandi umuntu onithreatenishayo. Awuzuza ke ngqondo ukuthi xa ndiza kuwe ndihleka obese ucabanga ukuthi uzonithreatenisha. Mistake ungaboza uyenza. And ungabophinda futhi uyenze ondwe. Ufuna kumele ukuthi ufunde lesson. Xa ufuna uyifunda ngeaction mina ndi available. Angizokusaba mina just because of imali. Angeke ndethuswe imali yakho. Imali yakho imali yakho akuyo mali yethu. Uyisebenzele. Nami imali yami ndiyisebenzele. So kule ndaba le kuthiwa bafowethu mina ndithena kunomuntu ozofa. Ndingumprofeti bafowethu. Ndingumprofeti kudala niprofeta. Beniprofeta kakhulu la ku social media. Ndiqale nje last year ukuthi ke niprofete izinto ezika 2024 kusengo 2023. Ndaze ndaprofeta ngisho nongizwe. Ndafonelwa ngabo King Zoso nobani nanzi ndinazo inamba zo King Zoso. So ukuprofeta bafethu into yami kusho ukuthi xa ndizalwa already ndingumprofeti. Yabo xa ndizalwa already ndingumprofeti ngiprofeta. Kusho ukuthi ke xa ngisithi mina beniprofeta igama lokuprofeti kuqala ligama eliphiwe ngabantu abanikholisileyo abantu engicawa nabo. Ngaba ninikeze igama lokuprofeti. So mina ndazi ukuthi izinto xa zisazokwenzeka ndiyazazi. So bafowethu aniboni into wrong mina endiyithethileyo but ndiya understand mina ngoba kudala ulwisinyanga sithule sijongile and sisathule namanje sikujongile. But mina ndinosithenga iscam sokuthi funeka uthethe ongathi uthetha nonyana wakho and uthethe undethusela nje benithi ndizama ukuqwashisa njengomuntu engicabanga ukuthi ungumuntu wabantu. So mina bengicabanga ukuthi ungumuntu wabantu. So ndiyamangala ukuthi andikulwisi azange ndabanga lutho nawe. So lithi nizama ukuqwashisa ukuthi kwenzakalana. Sekuthiwa ndima umuntu othumela abantu khona apho sekumele ukuthi ndife. Nomndeni owakho kumele ukuthi uhlasele mina. Mina niprofeti into eziprofetwa ngabanye abantu. Ingakho umzekelo nawe ngo2023 xa uprofeti usithi kuzophatha iANC and xa kuphatha iANC uzophuma uRamaphosa. Labe senisithi ke mina ndathi no. Because abaprofeti bonke emhlabeni bakhuluma ngeANC xa bekhuluma ngeSouth Africa. Labe senisithi kuzongena iDA and iDA izoba powerful izinto zobuyela back to normal. Itrain izohamba intoni izoba kusengo 2023 October nge6. Cela ujongele la kuma video ami ngicabanga ukuthi khona ivideo yange 6 ezika October. Any video yango October ngenze kube ezinye ndiziposte late, ezinye zandi ziposte nokuziposta izinto. Yabo, isprofeti ezinitsi azandi ziposte. So ndiyamangala mina xa ngaba nizoprofeta ngawe. Wena obese uqala ngoku so nithreatenish ukuthi xa ufuna ukunibulala unganibulala ngesecond ngeke undenze into tata anifuna ukuqhatha. Andifuni ube ndiqhatha xa ufuna ukuyenza yenza. Xa ufuna uyenza ngicela ukuthi uyenze. Ngeke undenze lutho. Yabo. So
yenza lento oyicingayo so bafowethu 2024 prophet ezininzi nakulonyana ndaze na prophet even nangobaba upresident uJacob Zuma ndasho ukuthi bazomdubula ndathetha ukuthi bazomdubula before upresident ezoshintsha ubufakazi ethu uphethe ubufakazi obungangendlovu. So guys ngiyazi ukuthi abantu abaninzi bamlandela kakhulu cela ukusho nje ndisho ukuthi izithuphethu ziyamlandela izithuphethu ezininzi abantu enga understand ukuthi bangamaphara noba bazindoni abantu abaninzi bamlandela abafowethu and abantu abamcorrect problem because eya video iclear ukuthi andilwi iclear ukuthi andilwi even before bonke abantu abalwisile bebengalwi naye lo muntu yonto siyayazi qha sithule sijongile yabo xa sikusupporta ngereasons zethu siyazi ukuthi kwenzakalani but sikusupporta ngereasons zethu. So bafowethu mina kwelami side and angumuntu oqala ukunixelela futhi ukunibonisa ukuthi mina iyanidanisa into yabantu base South Africa ukuthi umuntu athi wrong phambi kwenu nize nizosupport ondweyo but abona abantu abaserious banjani bathule abantu abaserious bathule bayazi ukuthi kwenzakalani into embi lento izosupporta ngisho nazi influencer angenze limbiza wayelapha eRandburg uzokhumbula ukhona nomfana bambiza uNcushe dafonelwa nguye eRandburg ndikhiphe isiprophet olana ndathi mina ngizomkhulula mina ngepower yami ukuthi kube ilanga lakhe lokugcina ukuze uKing Zosanfonde nge-03067 noba ngabe wayishintsha but isekhona kimi. So ndikhiphe isiprophet ezininzi bafowethu andilwanga namuntu mina but umuntu ofuna ukulwa nami bring it on ngoba sozibonakalisile usho ukuthi mina ndazi wena yabona emhlabeni akekho omnye umuntu enimaziyo onilwisa ngaphandle kwakho akekho umuntu enimaziyo onilwisa ngaphandle kwakho. So eyonto ufuna ukuyenza uavailable tata anti ukujwayela ukuyenza wena usho ukuthi yinto oqhela ukuyenza hayi lapha kumtatama nifuna iqhatha like uvela ukhululeke nje uyenze nje ukhululeke mina nosaba wena nifuna iqhatha anosaba wena just because of if awufuna ukuprofeta befana ukuthi ufonile wathi delete eyonto eyo ndabe senikhulumisana nawe ukuthi ndidelete ngaphansi kweziphi izizathu ubeke izizathu zakho sithethisana but ubone kukuhle ukuthi wenze ngendlela owenza ngayo. Bring it on tata mawufuna aninankinga aninangxaki must bring it on aninayo ka inkinga nencane ngoba first andikwazi futhi awundazi futhi asikazi sabonana thina sobabini asikazi sabonana zange wanibona undazi nokundazi qala ukunibona nje la ku social media ngiqala ukubona nami ku social media. So ndithi ngikhuluma isiprophet just because of ngibona isibindi sakho manisho kanjalo nje ndiyibeke nje be straight ndibona isibindi sakho izinto ozenzileyo. So 2024 xa ufuna isiprophet namanje ngizokutshela ukuthi mina nibonene angizobatshela nje la ku social media nje ngizokutshela ukuthi mina nibonene ingakho beningathi phaya ndisikha kanje ndenza kanjalo xa ningafuna ukuyithetha straight into ndenza kanjalo but ngibonga kakhulu ukuthi ukwazi ukusicacisela ukuthi kahle wena uluhlobo luni lepaint nokuthi wena udume ngantoni so